Hello, and welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy, en ik maak music reviews. Mostly of Yiddish. If we start the hunting video, please consider liking, sharing, and subscribing. Helpt me. In the channel, I roast tremendously, so thank you for that. En ook dat je kent weer naar channel member. Get by hit the join button. So gaat een lange, riesige weg. So thank you for that. The video which we going to reviewen is guides on a link in the description below. So die wil zijn the video entirely. Give us a check out. And laat je bedoeld dat comments ook wie gesend je. So the video was my guy to reviewen is van Volf Ber. Bemidas Hu'Rachamim heißt der Nigen. Sie geworden darauf gleich dat Tug zurück by the time ich mache the recording. So hat schon 4,653 views. Weil es kommt daraus Neginam. Scheine Neginam, but man kann nicht echt singen. So hat interessante Feller. It's not a song you can sing. The Nigen happens to be a Nigen was man kann singen. Now, fahre ich gehe ran in der Review, will ich sagen, normal, wenn man reviewt einer, was ist a actual singer, like singt auf Chastanas, geht schon raus, CDs for a while, macht es achillig, sie es scheint, sie es nicht, oder sie do etwas mistakes, but Volf Ber nicht, stellt sich hier als a singer. Kann auch jemand zu den Chastana öfter, zu den Simcha und singen a Stückel, but he's not a singer. Likes sich schon a singer. And deze ook ga ik wegen de internet, especially YouTube, als een mens kan maken aan dingen, als auflegen, darf ich kan zingen, darf ich etwas crazy. Das ist het. So, geboos geht de dingen a couple of times. Ga stark aan gehad van de dingen. Es ist 6 Minuten lang, es hat trop lang, but als er scheine dingen, voert es durch. Juckt man sich ich kann ergens. Alright, let's get into it. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yo. Oh yo. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yo. Just the eerste part is crazy. Is sehr gut. Sie ist sehr ruhig. Sie bringt daran als eine Ruhigkeit. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yo. Oh yo. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yum. Oh yo 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 yo. Ja. Va'anayni boy rayolam bemidas Hu'Rachamim. Va'anayni boy rayolam. Wenn die Fuß in der Car und die willst du mal so feeling von Hirit Shiva, this is the style song. Willst feeling connected? This is the Nigen. Bemidas Hu'Rachamim. Bemidas Hu'Rachamim. Va'anayni boy rayolam. Bemidas Hu'Rachamim. Va'anayni boy rayolam. Bemidas Hu'Rachamim. Bemidas Hu'Rachamim. Beten mir Tate, ob schon Rachmunes. Bemidas Hu'Rachamim. Bemidas Hu'Rachamim. Cholib de, ik het zag voeder op akte, wat er stoet daarop te gaan, gaat er daarop. In zijn ogen, ze kennen zijn als ik ben een beetje biased, weil ik wat aan sterren. In auf zijn sterren ziet man wer er is, een beetje. In de Nigen match them, so just saying.
רגע. Beten mir tate, ob schon Rachmunes bemidas Hu'Rachamim, bemidas Jetzt. Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim. Beten mir tate, ob schon Rachmunes bemidas Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim, bemidas. Imagine the Harim a fireplace, a fire pit. The oilem is echt tuned in und man singt denjenigen zusammen. Bemidas Hu'Rachamim. Boira yoyeno, bemidas Hu'Rachamim. Holly is an eigene Harmony. Macht seine eigene Harmony. Pinky Style. Ich meine, das ist der Part von der Song, wo es scheint, ey. Oh, yo, 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 yo. Was macht der Nigen? Bemidas Hu'Rachamim, Ba'anayni boira yoilam. Bemidas Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim. Bemidas Hu'Rachamim. Beten mir tate, ob schon Rachmunes bemidas Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim. Beten mir tate, ob schon Rachmunes bemidas Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim, bemidas Hu'Rachamim. Oh yo 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 yo, oh yo 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 yo, oh yo 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 yo, oh yo, ay 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 ay.
Sei schein. Ich habe sehr stark lieb gehabt den Nigen. Now again, wenn will gewinnen a sort of an established singer, wat man gekannt kritiken, the music, the choir, a bessere part, but nicht echt a singer. So, sehr stark lieb gehabt, me feel the heart. Ich kann es sehen, als man soll singen, wenn man will sich der quicken, wie sie mir rief das. Alright, das ist der End von der Review. I must say, eine Sache ja, so gedacht, zusammen ist dann 4 minutes and 50 seconds lang, den Igen. But, sie steht nicht der letzte, ja, wir gehen mal so 10 6 Minuten. Alright, das ist der End von der Review. Hope you enjoyed it, because ich habe es definitely enjoyed. Gebt mal ein Like. Reden nicht von Like, also bis du her, gib hit the Like button, sie geht da lange Weg. Thank you. Alright. Thank you all for being here. See you in the next one. Peace.